من 2011 لليوم سوريا تعيش حالة أزمة، وهي الأزمة تحولت لحرب عالمية ثالثة. في ظل هالمقاومة والإنجازات اللي صارت، تعرضت الثورة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لهجمات لمحاولات ضرب هذه الثورة، وخصوصا من قبل الاحتلال التركي. ديمقراطية شمال شرق سوريا نبارك ونهنئ الكونفرنس التأسيسي لجمعية شعاع الحرية لشهداء الحرية وللقائد عبد الله وجلال ولجرحى الحرب. شهداؤنا هم من سطروا بدمائهم ملاحم البطولات، وبتضحياتهم صنعوا جسرا نعبر من خلاله إلى بر الأمان. Konferansa damezrandina Cumaleya Kantuna Hesekê sistema hundirîn yani nizamên daxilî tebع konferans wê madde werin xwandin û li ser wan madenan jî wê artık dengdayîn werin çêbê û bikefe meriyetê de. Ewa zanî piranî hemel erşê derek. ناوین فراشین کوچرا از 2012 استبلی بوم 2016 از بریندار بوم شر هولی دانه جبهه دانه از بریندار بوم اف کنفرانسی جی ام دن داخستن اف کنفرانسی بش بشه هذا امی گوری و بکار بکن ام حوالین گازین گشتی و گوری معنویات ما بصدیه ام گوری و باوریه می در کفن اف کنفرانس جی عالی پرورده عالی معنویات عالی راکاندن آرشیف اف حوالی من گازی کو پارچه کی جانب خدای همو جی خدای دا بگرن و سرکفتی جی در باس بکن امی گوری و امی گو سر بکفن جی امی کار جی بکن امی برخدانی گهری مازون بکن ام نهلین گو ما بشکینه تجاری جم ناشکن.